Ya, ratu. Enak dan puri lampau di mulanya kisah manusia. Duh, coba muluk ikal kan nenek. Patuh kan? Ikal ngoyang patuh kan emang. Cak mopal kan makci gaya buruk ngewayang aja ikal jemak gaya sing no Bepo Watsan dia mulu ikal kan wayang kan terus loh cak engke cak kena ciri cak doci mulai cak mat sabu bapak ci cak oyogi makci doci mulai Genjen uang dia membalan singkal kati keluar negeri de nana kuliah balan cara dia nyambang uyah ke pasir nak pasir bapakah diambil sama uyah nak sing ada gunane le dia nyemak jalan kene nah dia pikir asalnya benar punya bapo mungkin maksud bapo itu karena ide dari nak duno gitu ya. Nah, Dani berdeka kanan jalan seni deh. Pandai dati nak ane berhasil ulian seni. Nah, nanti main nak boleh jadi sukan nembuk. Nah, napa? Nah, sekanan. Tegang pala jadi tegang. Agam. Klik dengan klik. Nah, cewek-ceweknya sukanya nih bilas, agam, selendir, sah. Putar jadi putar. Nah, cowok-cowoknya jadi sukanya. Lanjut, agam, mapal jadi mapal. Nah, cewek-cewek nih masa bebo. Nah, rugi kan boman penulis. Jadi nupeng, jadi bagi nupeng. Sekarang bayu lima tekah benar kan? Kena lima cara mampu donde uro jangan dikito lima ciro tekah deh benar kan? Nah jadi aja melajah ngoyang jadi ngoyang. Kerasa mungkin kerasa. Mati kalian kata. Woi, kita raksasa. Orang kacamata kalian kata bobot gitu. Sama kan Nah, jadi cepat deh, langsung ini cepat deh. Om Swastiastu Pak De, jadi makin jadi latihan. Jadi
Ada tunggu sama dulu. Langsung agak. Pak De sama benar nih Ki agam jahe. Nah, ngeliat sedet tengah. Nah, pak itu. Pak De, yang kini kagak panas saya mencegah Pak De. Nah, limau tegal. Ya liar, dia tengah. Pade, apun pas agam tiang iki. Pak itu agam tegal limau. Pak itu. Nah. Jadi ajak kembali latihan jadi. Mai. Nah, ini ada aneh latihan namun Semarang ada. Oh, tulis. Nah, main. Jadi ajak kembali pentas Purno Paripurno. Waduh. Tulis. Sebentar dulu ya. Om Swastiastu Peter. Om Swastiastu Made. Apa kabar? Bagus sekali. Ya, good Peter. I hope the Sangari is busy tonight. I think I will go back to the villa now.